alobe ke lwenya metia wara nyimi yakina lobu Israel kashel ke lobu Iran obao bom te shelo dahatal me Beersheba amenuti tuping me lobo Israel ana jo piera ngwen president me lobo Israel Isaac Azok otirni mano bero gina medong pedo twere pegong lobu Israel ramo kanyo amedong gina miero lobu Israel tim ubedo goyo wituol ametia kelo kopien nyo lwaya kom tim marach ame lobo Iran tia tim At the head of the snake, the head of the empire of evil, their heads, those who decided to launch, those who decided to run to a nuclear program to annihilate this place, those who decided to spread havoc and terror all over the world. No way, guys. We're here forever and we shall overcome. It was over. No way, guys. We are here forever and we shall overcome. Mono President Melo Israel Isaac Azok and yo katukede lok man alober karshel kede bom me lobo Iran about the shell kede dahatal me Beersheba obedo kaname Abraham ubin okonyo piye ekata donyo gini ipora me kuch yakina en karshel kede Abimelech man abahame Gerar Isaac dang ubin ugolo pini achiel yunge kare moro lobo Germany UK kaachiel kod France tikede mire merwate kaachiel kod utelo me lobo Iran ichi abich me laro ng'ome miero tim me duoko chien aggression nyo lwenya meru tia geto twali yakina lobo Israel kede lobo Irani akari kunu Prime Minister me lobo Israel Benjamin Netanyahu kede President me lobo America Donald Trump takoboni lobo Iran tikar sheke mir me yobo nuclear weapon me weho chaktik kede lweny eto International Atomic Energy Agency madula meng'iyo tich karachiel kede nyonya dongo karachiel kede yen ratio ikare me lweny tekobo ni gin ponwo gini gin na nyur ni lobo Iran tia yobo nuclear weapons nyon jammi me lweny metiyo karachiel kede yamo arachien lobo Israel dang uchielo kaname Iran yobe ye pi ame konyo me yobo nyonyogo adon amutiu karachiel kede lweny karachiel kede nwong'o teko moro me konyo don lobo polo popat lobo mano luoni heavy water reactor meti ka beda moluoni Arak mono lobo Iran kunasha eka lobo Iran uchielo ka bede chuchoha ngwen meti lobo Israel kunasha ame amanti ukelo wo adwong atek total gun lobo Israel tidong akwa dong miero umed gupu meshelo lobo Iran mona lobo karachiel kede minister memony dirni gin do tieho meyo omony me lobo Israel ko gupu nyotwero memed dodong chielo lobo Iran kede gupu aduong akaro kitame ututimo gini kede ikarni amonya chon me lobo Israel man retired Colonel Miri Isin utirni lobo Israel tetamitegi mek chielo ka kaname ogwoho boma don ye kere ka yobo eto potu uchielo gini utadero eto lobo Iran ena yatia chielo tadero porere dahatal me Beersheba me uchielo koni yene ikana beri ye pe teneko ng'atoro kar kun bedi owano jo piera ng'wen Manabo Lao News Channel wiye ng'ome tia timere i lwenya metia wara nyim i lobo Israel karachiel kede lobo
Iran. On, hope of a negotiated solution is Thank fading. you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.